Na kwa ujuto kwatiania na mwandiki witu Onesmus Kyalo kuma kauntini ya Kitui ainanania na NND kuigwa mawoni mo yolo wa Mpox. Onesmus Kyalo edhano mbigwa yo NND ma kaunti ya Kitui ni mesi wa Mpox. Asante Robert Ekolio isi okana NND mone mavikiena komana yolo wa kwetwa Ikondo kana Monkeypox. Bamusini wa Kitui bondo ne kivathukanyo amwene mamanyie angi mainesa kumanya nje kitumi tuivamu thyanwa omonthike ndavithi ni twamanyithia NND kana kwino we moisio okwetwa Monkeypox lovikiena kuvika vaile mbetani ya Afrika valanthi 13 mbikia vau si ripoti ta kwithia sina na Kenya niyo imwe valakisa chambe kina ripoti kwa kauntini ya Taita Taveta mundu molo na vikiena kukwatwa no usu na hindi alone vyamie abikio kwa manana mo mondema no samaneki katika quarantine no kada kusuya kunyeka kwa wao andu alama vikie na kukwatwa no wao ni ngilile na mana nana na namba siyulo na indi alama vikiete kumana no wa Monkeypox nando methono kama na atano no wowe moisio nondo no wokuka othia ulawa musanduku lakini we na Ikondo inene na wambesia na mawona nyoma kwithia we na makondo itala ni cia moko mao kwalwa ne joints no thiona kithoi na ninge no wokwisa kwithia wendeye mawona nyoma wange ni kwalwa ni mutwe kwewa wa wemelia mataso na mama maona nyalama vikita kwa movia wa uitu vikita kunengane yolo wa kukonya mawo na kwena na minister wa health mwenyane wa Omonde Deborah Baraza na wavikiana kueta kanando thamdatu alama na suspect wa kwethia meno wosu ni wavikiana kuthimwa na kwithwa matena wosu na no we moisio ulovikia ubikia kutangaso kwethia we moisio manene na serikali ni ele kosa matambia no kana kukitana na wosu we kanyaike no kana kweto kuna manene vambi ya Kenya na bamusini wa Kitui na amama NND ala tukwithia twinene nyamo kokonya heka tunene nyamo Robert tumanyekana wono ni mawewiye na nicho kelama kwenda serikali vikiana kwika nikeno thene twasuya kunyaika kwa karibu ukethie mukamba we live Motongo TV uwete sito kweta wata na niwe buyo wa Monkeypox ambiane sito kwa masito makonito wa Kyalo Francis Kyalo kuma Kitui mwekali wa Kitui wosu ni wewiete wiwetwa waletu ni Ikondo yu ni Ikondo ithuku muno igwa muthembo wa corona na kindu chambe ningotungia mwe serikali ithani na ikitie no wosu wa corona ina amina uno we Ikondo neto no mina na kwithia ndagitali ni ciele kwithia cina kithito no kwikitana uno na mundu akwatikana nawo atwa quarantine amba kwisia Yesu na thimwa amanike kana eno uno nikenda ethende nawo akaliswa akenuka nandu nimele kusisia makathamba moko etheno meo ile kumwene serikali mele kwatia undu tunatiye wa corona notele kwika andu matopo thisia nundu etha kindu cha wino wetekana ba Kenya nkibikie ba Kenya tikisio no muthuku muno nitwele kwisubiana nawo. Asante na wataka kusisia iwango sia weight bande ya Kenya kwa nondo silie na shirikela ethinekia mo wa unevikia na kutangaza no we moisio na noele kuthenikwa kwa metuki no kwa na hospitali sia ba Kenya pengine sina kiwango kana sina utonywa kuita uwoso ona etha kindu chambe etunonye COVID-19 idela ikuitwa idele ni ngona hospitali sia ba Kenya ni tonete siatie mea ila meli tekwikia ndakitali ni matonete kuita uwosu na ndi ya Kenya nitwakwatia katiba keo kuma mwaka wa 2010 na maondo maweti kiwango kinene cha tungwe katika serikali sia county ngisi utaona kutabia magavana maito ataalamu ni momena kianda chucha kuthinikia witi wa mwenende mbakavaya isione sia ndwani vindani tukukitana moisio wa uwosu wa Monkeypox kana Ikondo inene kindu chambe nela kukuleta ngavana wosu nimele kwigia viti pa hospitali na kukwatia ni na ndakitali mwikitane na wosu babe enenzi nundu enenzi mabikio kwanza kuwa mashinani kwina andu mekoyanzi na kuwa mashinani kwina andu mekoya no wosu amakitie kunma ange me amboma na nitono kukulia mangabana matumenda kitali kuwa mashinani maidi mandu na hospitali lesi ukubini situ mwenda kitali itheni mbingi tinda kitali taili nundu ita wathi kuwa mashinani wenda kwithia ndakitali no mwe kana ndakitali nile
no kwisaidia na kwingwa ambulance ikweza kwetwa tha mundu awa ambulance ikweza kwetwa mundu uzu no abinika muno na nenda no wowe muthuku no akwatia andu alangi kini chendo no kuleta mangabana mamande ambulance manaiche kwa mashinani na maithece ndakitali mbingi ku na gana mokita no uno. Asante Robert Nondo wa evinda hilato tena yo tuivikia na kunena na asu ange niwebwa usuni mwene ndeku maba accountine ya Kitui iweta kana ine evinda ya kuyovaka vyo kule kukitana na wowo we mwese wa monkeypox bala magavana yumane ngo challenge nikene wethene maokelanje wango sia oiti ndini wa masibitali alame isione sia nduani ona alame kuuma tauni nikene wethie mwene ndi ola wapikiana kukwatwa no wowo wapikiana kukwata oiti kwa metuki na wono Robert nikana kwa faida ya musese wito wekwata nyokwesila kuka ilaito wa body contact na kuthengiania na mundu wena no maybe maundu ma kunenga nenda kameno kwa twene no mataa na kuthengiania kana kwikiania ngwa na ufikiana kukwata uno kana kumanyana kimwe nenzi imwe lipikiana kunenga no uno ufikiana kukwata nywa na nzia ya kwesubiana no uno nikana enende meldudwa withia no meke maski ne mathamba moko nikenda withia ne maswania no uno kwikala kwivetanga na kula kwina wingi wa ando no kana kuseo uno we muisi no lofikita kutangazo kana bikiabunu waite ando methono kambe wa mana 5 na tikindu cha kuvuthisia kone challenge kwa serikali sito na movia wa oiti kwamba tanja kavyo ukole nikenda kutangia mathayuma enendi kumava Kitui netunga mitambo ngina kwaku studio musini wa Masako kwako Robert.